Da. Eu devem să stau înapoi, idem proiect. Poveste dana, prima să se ovo izgledamo bolje na ja sam mislio kako ide na to. Ama čujemo ti da daš što da. Daš. Bravo. Dobar dan, kako ste turili? Dobar dan. Има ли изяви? Neka ste me, braci, dobri ste. Ajde mi junaku, Bravo, dobar dan. Ovaj kesni. A, tako? Ovo je bravo, bravo. Jeszcze, zamiast Jednu sekundu samo. Epa, samo Kako ne robotne? Ajde neke zdravi. Bravo, doktor. Ne, se strano. Mnogo je lepa. Jedan pokonta od mene. Ovdje možeš nećete. I go praviš?
Bravo. A ovo u kancelarije kao što kabinet, da. Može i naravno, nema problema. Mnogo kabinet neka mi napravio. Neka nije našli. Vidite kako je? Dogodno. Rane. Hvala. Ja sam naučio na ovo Dobro, ja sam kad se vidio. Možete se nijame vidjeti. Odavno? Ne. A govor nešto tamo kaj crkva? Zato da samo ima. Taman se ište. Ajmo reći pa ne. Kada poglednete, u pas postoje naša spomen dom. Već se nešto prezemat neki merki, inače kaotično je. A jaz tukaj работих v našem spomen domu, после kad se te najbitne zaposluje drug človek i Това е библиотека со читална, е тука колку толку оти е заклучено. Това не беше останало. Може и да го снемем. Па јас вече 4 години сам тука, ама и пред тоа што бех само одржал хигиената, иначе он си пропадаше. Кога беше, како викаш, тоа со сребро по натурата. Може му викаше на пететапите го прават. Првата е само беше колку да свија некаков цир, макар не требаше и риск, а имаше се такива специјални гочи, беше се
И само тая там. Другите етапи. Чотко е. А струя нема, или? По-тежко. Kako treba izgledati spomen domov, zašto ostane? Това е проектирано 1980, не, 1986 година е проектирано, а е изграден 1991. О, може да Да, това е за вас. Значи, я дойдеш не ще продължи. Айде. Значи, 1991. Уморен съм, брат. Оригинално е воен музей в София и оригинала. Това е само копия от нас. Благодарение на Кристина барем да при копия, а оригинално е София. И на коя тук остакате оригиналното знаме, що е?